Way unang Amerika ubasyang basa po katika nang ba Los Angeles kabaha po kajala California. Balaang ba unang Amerika ubakarteng Device Dixon ulay tu ba kaba udang ba mi katika KFC lani katika do syiar kabalami na po katika company KFC ulay yu amat na ulay iya katika do syiar kabalang hakador jang ka khnai. It was very nasty. I spit it out. I looked down at my hand and I realized that it was in the shape of a rat with a tail and everything in it. Neu breu la shandor katika do syiar bolo apply ru po Facebook hapo ka account jong u bolo sang bolo tab katika do syiar bolo lipen pharu katika company KFC. Manager actually freaked out to confirm that it was a rat. She apologized for it. They actually just offered me a free meal. Neu breu la kantai katika jing terwasbon katika company bahkan I free na yu hadin bolon phai katika do syiar kabalong hakador jong ka khnai. Padang ne pat pilaben i ba katay sa kaliang kadiang katika do syiar kalalong hakador jong ka khnai ba neu breu la kindet bat ulamot bay baka dika khnai bat sekalian kamon baka dika do syiar ka basisya bat ka company KFC ru kala ang ba kinong Shet jangka bunsin ki ju Shet ki tay ki do syiar ki bawandor hala ki chat ki cing wandor henrai ka ne ka jing ong junu brio ka bawla ang ba ki la Shet ka khnai ka company KFC ka ang ba ngimpat dan nya kata ka evidence la ne kata ka cing sisya ba kala bandai sisya ka khnai bat ka company KFC ru kala itu ba kala dep phun nu brio la bunsin ba kala phun khnang ba ki la banya kren ba haringkat ka jing dan lang kilaw ya ban penting na baka teka do syiar ka desisyan em ka khnai baka company KFC ru kala itu ba uneu beri uklamon mi iru jaka teka jaka dia ka teka do syiar banyak keren ba haringkat ka jungan rajung u ya ka teka do syiar nang benta ban penting na baka dai nam desisya ka do syiar ka ba dai ka khnai Nauseous, woozy. I can't eat. Ka company KFC hadin ba uneu beri lapan pai ka teka do jaka teka company ka lapan i ba kalai iya katika dendai akabau ne beri ulah dai bakala proof bakala pensisya bakatai ka desya ka doa syiar namar bahang te pila ban i bakatai ka doa ka deka bali susuru ka company KFC kala ang bakatai ka doa akabau ne beri ulah yo kam tip su la ka dei ka doa ka bakala mi nak te company la ne beri ulah Shet hiru tang nak daban pendaun yang katika company namar bau ne beri klaman ra ek sabut ka babiang